Assalamu alaikum, urmetli seyirciler. Millet telekanalında haberler informasyon programması takdim etili. Studiyada men Abdullah Osman çalışam. Avroparlamenti ilk sefer Kırım imkanlarını takdim ettiler. Jankoyda bir çox kvartiralı evnin sakinleri bizim muriyetimizge müracaat ettiler. Kırım Tatar oyunun efsanesi Ali Alimov vefat etti. Bu ve diğer malumatlarını bizim yayınımızda seyretiniz. Avroparlamenti ilk sefer Kırım imkanlarını takdim ettiler. Kırım başı Sergey Aksyonov mebuslarını Kırım'a davet etti. Video müracaat Brüssel'de Avropa ve Rusya regionları serlevalı matbuat konferensiya gösterildi. Konferensiyanın esas mevzusu Kırım Rusya ile birleşken son devlette sanksiyaların nizamı semireli olmağanıdır. Cumhuriyet yol başçısı video müracaatta hatırlattı ki Kırımlılar OON nizamnamesi boyunca hareket ettiler ve onlar tarihi, adliyevi ve ahlaki cihetten aklı olganlarından eminler. Уважаемые депутаты, приглашаю вас лично приехать в Крым. Приезжайте, смотрите и делайте выводы. Многие ваши коллеги у нас уже побывали. Нам скрывать нечего. Приглашаю вас на 4-й Ялтинский международный экономический форум, который пройдет в апреле 2018 года. В этом форуме примут участие более 3000 гостей из 60 стран. Ждем вас в Крыму. Kırım başı Sergey Aksyonov, Kırım Cumhuriyeti Kuruculuk ve Mimarcılık Nazirinin birinci muavini Vladimir Laktionov işten boşatılması akta emir imzaladı. Vesika resmi saytta yerleştirildi. Esas sebep Kırım Железобетон şirketinin xadimlerine aylıklar vaxtında berilmegeni. Hatırlatamız Vladimir Laktionov, Kırım Cumhuriyeti'nin Kuruculuk ve Mimarcılık Nazirinin birinci muavini olarak 2014 sene kuzde tayinlengen edi. Ахмежитнің коммуналчиклері геже девамында соқақларға 75 тонна реагент септілер. Екінші смені ақшам саат 10-дан ішке шықты. Сабаға 75 тонна реагент ішлетілді. Күнді соқақларға 153 азбар спырыжы чықажақлар. МДТімізлев бойынша 4 нұсқа мақсус техника çalışacak ve 2 автомобиль реагент сепежек. Департаменті қоштылар ки, егер вазиет да зияде ағырлашса, Kırım paytaxtın sokaqlarına koşma texnika çıkarılacak. Keçinleri Kırım başı Sergey Aksyonov bildirdi ki Yaramay avanın birinci sutkası devamında Ahmejit sokaqları kardan tek 15%ga temizlengen edi. Kış devrinde xavfsizlik kaideleri fevkulade vaziyet nazirlikten xadimleri grajdanlar ile profilaktik iş keçirdiler. Soba ile kızınmak ve elektrik aletler kullanıvı sık alda yangınlar peyda oluvunun sebepçisi olan. Xavfsizlik kaideleri ile tafsilatlıca Kırım Cumhuriyet boyunca fevkulade vaziyet nazirligi baş idaresinin saytında tanış olmak mümkün. Особое внимание уделяется домам, которые на печном отоплении. Проводятся инструктажи, разъяснительные беседы, объясняют элементарные правила пожарной безопасности, подсказывают, если есть нарушения, как их устранить. И убедительная просьба к горожанам и гостям города соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Haftanın başından belli yarmadağan ақы қыш келді. Ayaznен, Harnen, Boranen ve Buzlavuqnen Ahmejit'e kommunalşikler yollarını temizlemege ve gerekli şeylerinin sepmege devam eteler. Şehir sokaklarında 5 mahsus maşina çalışan. Ava şarayıtı nakliye katnauға nasıl tester etken ақта Ayşe Шлакова bile. Пассажиры, желающие уехать по маршруту Старый Крым, Феодосию, Керчь. На 13 часов 45 минут имеются свободные места. Бүгін Ахмежитнің автостанциялары әр вақыт олғаны кібі çalışалар. Автовокзалға рейс автобуслар бірі-бірі артындан келіп керелер. Русияның қыта қысымындан ве Қырымның эпосы районларындан. Бұл yönelişlerге касаларда билетлер бар. На Керчь на 13:30 есть? Один. Автобуслар жедвел бойынша қатнайлар. Yollarda buzlavық yok, қазалар да азлашты. Keçenleri tamam bu al yolcular taşılığını biraz bozdu. Bundan gayrı parom keçitinin işinde de meseleler peyda oldu. Нормально, я пришел вовремя. И также собираюсь обратно возвращаться. Дороги нормальные, чистые. Ну, местами есть влага, грязь. Вон, по машине видно. А так все нормально.
По крайней мере, без опозданий ходим. Катырлатамыз түнәвін гече қар яғаны себебінден Қырым пайтақтында uzun тықынықлар тізілді. Бұйық невбетлер эм Ахмежітін içinde эмді шәрге алып келген yollarda пейда oldu. Ярамаява Ялта Вяхьяр yönelişte қатнаған шер ара автобусларының ішіне тәсір етті. Вчера, конечно, было сложно очень. Очень сложно, потому что из-за погодных условий, видимо, город не был готов к такому снегопаду. Сегодня проблем уже нет с транспортным сообщением между Севастополем и Симферополем. Движение транспорта налажено. Симферополь авалиманы да штат низамда çalışа. Авалиманын эпосы хызметлері более қарлы авада çalışмаға азырлар. Учақлар ве авалиманын ерасты инфраструктурасы бақылывы үшін керекли реагентлер бар. Погода, которая установилась сейчас, является нормальной. Видимость на полосе отличная и достаточная для выполнения взлетно-посадочных операций. Также взлетно-посадочная полоса регулярно обрабатывается реагентами, измеряется коэффициент сцепления на полосе и, соответственно, обеспечивается штатная работа аэропорта. Бузлавухта машнанен жемет нахлесінен яда жаяв юрмек керек. Более сольны бызахмежит сакинлеріне бердак. На общественном. Потому что легче на нем, и получше, чем пешком. В основном на маршрутках и пешком. И все-таки предпочитаю на маршрутках ездить, но также выбираю такой более безопасный путь. Когда могу, тогда пешком, когда могу, тогда только на автобусе или на маршрутке. Кереч кечеті бұддаққада олған ава шарайты бойынша çalışа кечетінің операторы хабер әттіке. Автанын сонуна Кереч боғазының акваториясында ава шарайты бозылығы тахминен әтіле. Гемелер қатнавы толысынен тоқтатыла біле. Паром кечеті операторының сайтында актуаль малюматны тапмақ мүмкін. Айша Шулакова, Дмитрий Низовой, Миллет Ичун. Сыныржылар Эрмени базар шеерінде улу ватан женкі девардың арби едеклеріні таптылар. Шеердің шимали ғарбында патронлар или пакет тапылды. Тахменен олар Шпагин пұштав пулеметындан атмақ үшін қолланып еділер. Омумен 162 құршын тапылды. Олар экспертизаға yollanылды. Шымды бұл едеклер кемнің олғаны анықлана. Жанкойде бір чоқ квартиралы евнің сакинлері бізі муаретімізге мұрajat еттілер. Оларның арби шерчікте ерлешкен евлерінің дамы суф ақыза, қыздыруф жоқ. Канализация исе мағазға ақам. Бұл бина кимге бақа вене үшін адамлардың мәселеріне бір кимсе құлақ асмай. Бұақтан София Шкурова. Бу бина тап 80-нче сенелері құрылған еді. Әвелері бұ арби сәбетлер үшін мұсафырхане еді. Олар мұнда командировкаға келе еділер. Әнді әкі бен сенесі бұ евге мескенде мұқтач олғанларын ерлештірділер. Ама мұнда пенжерелер yok, қыздырув yok, дамаға канализацион ақымлар мағызға түшелер. Сәкелердің мұражатларына яраған жевап келмей. Невозможно. Куда не обращайся, никто не реагирует. Маргарита Добрын бұ евде 25 елдан берлі яшай. Айтаки атта кичік яғмур сәкенлер үшін сынавға кечерілі. Кәғытлары тұшып кете, табан чүре, бүтін бина күфіле ұртуле, дамысе капиталь тамерны талап ете. О 2016 сенесіне планлаштырылған еді. Енді бір елдан чоқ вақыт кечті, тамир есе аля да жоқ. Все бежало, лилось по стенам, полностью по вот этому шву и к самому счетчику. Ведра те же подставляешь, да, как не пытайся вывести грибок, сделать какой-то малейший ремонт. Один маленький дождь, либо мокрый снег, все. Бүтін бина 5-ші хаттан 1-ші хатқа же ахас. Сәкинлерінің айтқанларына көре бұл сувлар электрик счетчиклерге де зарар кетіре. Инсанлар бір хачкун ишықсыз отырған вақытларда олды. Бұл меселе оларына енді 15 елдан берлер атсызлай. Қырым Русия еркенін әкерген сон evnin edereligini boynuna bir şirket aldı. 1,5 yıl devamında sakinler her ay 400 gümüşten toplap tamir işlerine para төлейdiler. Ama para toplagan şirket öz işini toxtattı. Kvartira sahipleri öz problemlerinden özleri kaldılar. НДФ bir şirketke bakmay. Бежала на счетчике бежит. Смотрите последствия вчерашнего дождя. Сегодня, благо, что мороз, оно там замерзло. Оно не капает. Но сейчас оно растает, оно все тоже бежит, протекает аж до 2-го этажа. Сәкинлер хорхалар бина апансыздан йықыла біле. Олар өзлері, өз күчлері елі құртармаға тырышалар, файдасы есе жоқ. Дамның денештірмек үшін сәкинлерінің парасы етішмей. Evнің темеліні канализацион ақымлар ювалар. Evге сасықлық қоқысы сынды. Подвал уже садится, все это уже растекается, все эти стены, все уже садится.
Вот. Вонь идет аж до 5-го этажа, невыносимо. Не спать, не ходить, все вещи провонял, все воняет, все невозможно. Жанкой мемориятында bu evnin meselelері hakkında yaxşı bileler. Evnin damını deniştirmek için şehir mesken kommunal nazirlikке bütün vesikalarını yolladı. Memoriyatın başı Eduard Селиванов айтқанына көре, evge municipal unitariydare vaqtınca hizmet gösterecek. Мы уверены, что в этом году мы этот вопрос закроем по кровлям. Мы объявили конкурс на отбор управляющей компании, и та компания, которая уже выиграет конкурс, она будет предоставлять полноценные услуги. Konкурс neticeleri boyunca bir ay devamında evde idare şirket peyda olması gerek. Bizim telekanalımız bu vaziyetini koz edecek. Safiya Şukurova, Ervin Emiraliyev, Millet üçün. Судақ шиерінде Назирлер шурасының азалары гражданларынан қабыл еттілер. Девлет миллетлер ара мұнасибетлер комитетінің рейсі Ленур Абдураманов ондан зияде мұражатыны бақып шықты. Сәкенлеріні реабилитация весиқаларын алынуы, гражданлық ве топрақ дамартанын ресмилештірлігі кебі меселер ратсызлай. Эпісі мұражатларға диққат айырылды. Яқын вақытта меселер чезілігі үшін еллар тапылacak. Кезлевлі иш адамы Юрий Рыльков махкеме тарафындан Қырым бірлігі тешкілаттың тесісчілерінден бірі олған Рустем Неметулаевдан 38 миллион рубле төленмесіне ерішті. Неметулаев тап 2013 сенесі бұл параларны оларының Берабе шіркетінде низамнаме капиталы төленмесі үшін алған еді. Амма бұл ішіні япмады. Рыльков параларны 2013 сенесі август айында берген еді. Неметулаев оларны қайтармады. Махкеме кезлевлі иш адамының талапларыны қандырды. Рустем Неметулаевның шақси мал мүлкі вақытынша тұтып алынды. Бұл кезлевде 26 мескен сайылмаған бина. Ахмешетте 27 бина, 7 шіркетте оның пайлары. Автосалонда 50% ve Mercedes-Benz автомобилі oldu. Uyken sınıf talebelerim Qırım Cumhuriyet boyunca içki işler nazirliginde ekskursiyada bulundular. Kuruşev olarga çok malumat açkanından gayrı Rusiya içki işler nazirliginin Ali okuf yurtlarına kirmek için nazari hazırlanıp oldu. Abituriyentlerge idarenin yetekçi üniversiteti akta video filmi taqdim ettiler. Hizmet spesifikası akta tarif ettiler ve içki işler organlarının faaliyeti akta arxiv malzemelerinin tanıştırdılar. Qırım Tatar oyunun efsanesi, Fidanlar ve Uçansuf ansambullerinin tesisçisi ve reberi Ali Alimov 92 yaşında vefat etti. Yüreklerini oyun ile zapt etmek sanatını o ömür boyu sonki күннеже devam etti. Çoğusu Qırım Tatarlar için o tek hoca değildi, baba gibi sayılaydı. Uçansu ve Fidanlar ansambullerinin tesisçisi ve reberi Ali Alimov 92 yaşında fani dünyanı terk etti. Bugün yanvarının 24 günü onu Ahmedjet'te Abdal mezarlığına gömdüler. Efsanevi oyuncu ve koreograf ile vedalaşmak için yüzlerce insan toplandı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal müstakim. Sıratellezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddalin. Amin. Onun başından cenk, açlık ve sürgünlük geçti. Ama bu insan öz en büyük arzusunu amelge geçirip oldu. O vatanға qaytып, ömrünü Qırım Tatarlarının medeniyeti inkişafına bağışladı. Onun için oyun bu acayip bir şeydi. Bu şeyge bakıp sevda olmak mümkün. Ömrünün sonki günlerine o inkişaf etmege toxtamadı. Tarixini canlandırmağa tırıştı. Kitaplar oxup, efsanelerde ve rivayetlerde yanı bir şeyler araştırdı. Sonra bularını öz sanalaştırılarında kullanmağa tırışaydı. Украинский татарский танец уникален, особенно сейчас. Раньше так популярен не был, сейчас популярен. Для меня это очень важно. Я стараюсь все воплощить в себя, то, что я чувствую, то, что я вижу. Поэтому для меня это искусство. Onun derslerini onlarca istedatlı oyuncular aldılar. Tamam onlar ulu sanatımızını devam ettirecekler. Medeniyet ve milli oyun gayrıdan teklenilüv yolunda durgan insanın adı tarihta ebediyen kalacak. Ali Alimov, efsanevi insan. Enver Ablaziz, Akim Bekirov, Millet için.
Қырымдан келген студентлер Украина акиметі или вады етілген бедава тәсіліні алмайлар. Украина али оқуф юртларына кешкен Қырым студентлерге бедава квоталар теслим етілмей. Бұл ақта Украин күтлеви хабер васталары білдірелер. Бүгінке күнде Қырым студентлері қолай тәсіл алмақ үшін механизмлер бақылмаған. Мектеп тәлебелері үшін есе дистанцион тәсіл алу программалар çalışмай. Соқақларда қаранлық, бозық yollar, суф ақызылған ағлар ве газ yok. Бұл ведигер мәселелер ана юртында, яғни Белый Дорт қасабасын сәкелеріні ратызлай. Ерлі сәкенлер 37 ел девамында акиметтен ярдым беклейлер. Это фут. Глубина воды здесь, колеса выходит. Yollarda çoxtan çox çukur. Bu gölçeknin terenligi 40-45 сантиметр. Yerli aydavcılar bu sokakka endi aylanmaylar. Avtobuslar ise hatta avdarılıp keteler. Ездит маршрутная, у нас такси 102, здесь не проезжает в основном, которая должна проехать по проспекту Победы. Она заворачивает и выезжает на дорогу сразу. Выезжает туда. То есть люди вот здесь вот не могут проехать. Очень опасно ездить. Çukurlu yollar bu sakinlerinin yekene meselesi değil. Mikrorayон sokaklarında yarık yok. İnsanlar cep telefonlar ve fenerler ile oglerini yarıklatmağa mecburlar. Bundan gayrı kasabada su akızılgan ağlar yok. Yağmurlar ağganda ve sel düşken vakitleri kasabanı bütünlüğü su basa. Как только вот этот снег начинает таять, это таяние, это просто страшно. Это просто страшно. Это просто как река какая-то волнующая. Оттуда все идет, это все сносится, все рекой. Детям потом вообще невозможно ходить. Sakinlerini tek bir vakıya kuvandıraydı. Keçkensene gaz borularını geçirip başladılar. Yerli hakimiyet kışını sıcakta geçirirsiniz deyip inandırdı. Umut etken yerli sakinler o sobalarını bozdular. Ama gaz yok, hala da yok. Sokaklarımızga gaz turbalarını alıp gelip көмділер. Şu bir yılın içinde. Ondan sonra 17. sene bu mesele toxtadı yılın sonuna gelgende bana bir yerde GRP'ye atvot çıkardılar. Stayak hazırlap koydular. Kimse bunu yapılacağını nesi yok neticesi. Kim yapacağını tapalmayımız. Episi rahatsızlagan suallerini ve meselelerini 8 territorial cemiyet o'zini idare etuv teşkilatlarının reisleri Ahmedjit mobil takımının toplaşıvında seslendirdiler. Belli oldu ki repatriantlar toplu yaşagan yerlerinin abınalaştırılığına 36 milyon ruble ayrıldı. Endi leyhalar da hazır. У нас где-то заключено больше 15 контрактов на проектирование строительства внешнего освещения и строительства дорог. Ряд этих контрактов уже прошел, проектов уже прошел экспертизу и готовы к применению. В этом году мы постараемся изыскать средства на строительство уже внешнего освещения, исходя из проектов готовых. А в этом же году и в следующем году будем включать в программу проектирования еще ряд улиц уже в других микрорайонах. Bundan gayrı iş takımının azaları ve toslarının reberleri her bir kasabaga barıp yerli meselelerini öğrenecekler. Hem de sakinler için toplaşıp geçirilecek. Bu yerde herkes rahatsızlagan suallerini berip cevap ve anlatmalar alacak. Sultaniye Istakayeva, Dmitriy Zavoy, Millet için. İşke tıkıntықсыз yol, matras üstünde erkek қышта салғыр өзенini бойсундыра. İçtimai ağlarda yaş yigitin foto resimleri peyda oldu. O Ahmedjit'nin Salgır özeninde yaldamak için erkek şişirilgen şilte, yani matrasını seçken. Bu hadiseni oz gözlerinin körgenler içtimai ağlardan şakalaşalar. Böyle tıkıntықсыз yolnen yaldavcı işine tıkıntықсыз barıp yetmegem çare tapkan. Шындылық болған малуматларымыз еді невбеттегі хаберлерін чықшыларını қачырмаңыз. Evlerіңізге тек ейгі хаберлер келсін. Көрішмек үзірем. Сауықпен қалыңыз.